Perlok balik ke YouTube channel Jupi kam grow. Balik ke YouTube channel Jupi subscriber ki labun rai ki views ki duna ke kadau ba perlong ya kane ke YouTube Jupi kumne ke kadau ngan sahabat saya pi te hakan ne ka por ka pamta te don ki komen ka tukat ne ki baong ba balai ke YouTube channel junga kalong kumne tenga ong pi na du basedang lada pi YouTube channel klem da bot ya ki role jong ka YouTube pimla ban grow ka channel Jupi ke kadau ke ka penlong ne ka channel Jupi bahkan duna ki views subu menta pidon 10,000 subscriber ne ki view tang hapo isi sngi pidon piyok kumba sispa views ke kadau balai kita kadau kalong ba ka tu YouTube channel Jupi kam grow lada ka de ka YouTube channel ka ba grow kamu ba ada pidon tang si subscriber ro ka tu ka channel Jupi tang hapo isi sngi kan yo 1k views te perlok ngan bataya pimta ka kadau ka ba perlong ya ka YouTube channel Jupi kumne dengan shu bataya pi hendiat namar ngan jubab ke ketu kan lagi komen kiba don kiba komen yang balai ke YouTube channel jonga kalau kumne tengok orang pi haba pi china YouTube channel kabani kong pi dai ban danang kumno ban china YouTube channel kabar barabor pim dai ban share ya ketu ka video ba pi upload po YouTube ai ba ka YouTube channel jong pi kan grow hi pim don kam ban share kabalai kalong ba ngidai ban don ka idea kumno bangin taj ngin taj ki title hapo ka to ka video ka pi upload bat hapo description bat tak ke YouTube channel ki ba la grow te kini kidai ki benta ki ba ka YouTube channel kan grow rei ngan ong pi lada pi share ya katu ka YouTube channel Jupi kamud ba katu YouTube channel Jupi suki kan sa kelalong ka dead channel but hangta ki views Jupi kinang kam here kadang mi isni tengok pi kamlong ka babha ba pin share ya ka video Jupi sa lingba ki weki social media kum ka WhatsApp Instagram Facebook umlong ba share ya ka video Jupi balai kamlong namar ba akatu ka YouTube channel Jupi kam growth lada pi oi pio ki subscriber pi ka increase ba subscriber Jupi rai akatu ka YouTube channel kam growth berkamlong ka success te balai nga ogumtan marba bun ki balai kumta habagi sedang ban snaya ka YouTube channel ki persang ban share ha ki perlu Jupi subha subscribe lang kan ka channel jonga marba ngaku aban poi saja subscriber nang bang yo monetize ngo pi wat le kumta marba lada pile kumta kan sa kelalong kan dat channel Jupi subu ngan ong pi aba utu perlu Jupi usut tenat ban ngap ya ki jingruai khasi repi pi upload kum ya kini ki jing kum kini ki games te hoj utuk perlu Jupi ulah ban subscribe nrei apa pi upload video utuk perlu Jupi umpet namar ustenat ya katu keba jumlin ban page hapo YouTube ban umpet nakata kadau ba ka YouTube Jupi kam growth basa ka way balai ba ngan ong kumno balai ba ngi suki ba bang niyo ya ki subscriber ngi suki namar ba ka YouTube kam increase ba ya ka YouTube channel Jupi namar ba pi le kunta da ka share oi pila ban yo bun subscriber re ki views pat ki duna nakata da o pi perlok lada pi kwa ban ka YouTube channel Jupi kan growth
wat nom share ki video jong pi kham tam gitu ki barang chu sedang lei long ban share rai pi dai ban chu yele batrish tom da ka ba pin kumno ban tai kita title buat description dan tak ke YouTube channel ki balak group ha anta kadau ke YouTube channel pi kesa grow sisa but kita ki subscribe ro ki so tenat ke YouTube channel pi tang haba pila upload video kila page kin page ro do barakut nama ki so tenat la ubom so tenat kuno page usu klik ang tu skip na kata ngong pi ke YouTube channel pi kam grow lada pi share kam grow da lele ru kata daw sakala da channel te kibar dang lada pi page ka video ka banganga matai te wat nom share ka video jong pi mo te pilate pi we ubasna YouTube channel ni kong apo me clear jongi te kitu ki batip kilatip bat ki yo ihi ka video jong kilong kumno bat ka subscriber jong kil halukan no kido te tangki ne perlok lada pisu tenar dengan channel jonga subscribe lada pim su tenar te warna subscribe nomor ba yo ba pim su tenar te kumno pim subscribe but abang upload video kumno pim page ba pim su tenar te tangki tu pisu tenar lada su tenar ba pilaban subscribe te kublai sigun perlok dengan saya siapa hoi ka video te kini jenggot jonga ya pi ki ba khandiat te lada pi sinu ya hap te sa buat kita ki bentar ke banga hikai te kublai sibun ngai saya sempat ka video kublai sibun mo perlu